The minister lo chicho ya itakrono da ibokan. Honorable Sidonia so poloto kasai ngesi da dawa ikwenya kina Auriak kanepe keda ichora kini daebe. Raunoske siluda ikwenya narete kai chori kechedu ya noda Aswam Asabujektan luda ikamanara keda Sayans. Nongesi da limu ngesi otomapa kina da jara kora kina batin. Mama deja asisomero iluka Goma Primary School nepe keda ngero Primary School kongero Town Council. Kanoda anyune be itojo kareja utenelo da showman. Apere ngabu nereneri watuko non ageuno senior. Nebake be career guidance. Apere ngabu nereneri usomerui. Ai todikini Idwe nelo si Uganda. Eya takisa somwok. Tebe inyo unoni roni pejo kako pana. Abwenga alimo kike mama ngapera lo stop bank ai bajo ni kapunu. Anwa eda itunga. Konya lo senga ai bajo ni kapunu anwa duki somero. Ijase eskedi kapunu. Konye bona echa ai todi kile sine lotot. Ikapunu lo yanga otapugan parish development model emioga. Loso na etosomi kapunu anwa jula kineje utenelo ikalia. Christina Moding nade rapo ne somero Ogoma Primary School ngesida ikeo te obale binding osha noda ikamanara kede itogo ilude peretimu alimun keside rasiteni luda inyakete Aswam kau kotomo someroi soka Ogoma Primary School dumsa batu na akaisare anware noda muno aibubukine kose togo lo idauta sipoke na watata dopeta kesi nese kada lo itogo ile pereti mwalimu jaiso kedi mwalimu ni raiso keri mwalimu ntomana kanyare konye ikanyango no bone pereti akaulo ne minisalo Umi County Honorable Kasai Sinudiaso Poloto eja ikine somero abati na kaisa kanyape alwongon anu adukyo etogoi imwalimunu wongon ejale me kada le polono somero longero primary school kamera kada aperona mwalimun odokana batinu los kana sama batinu aitemokina itogo imwalimuna ngun dorti ngeso to mashoman daoni kerelo la anyi be konele kuto ngesa igana shoman kesa anyi be ejasi mwalimunu ne ikotai ni tere dari mwalimunu eteleta kina etepedo chapaketi ona bunera ikonai aisha lakini awara kwa tione konelo do so yala maso anagana ido ichie koto Auriak luda ja soto Auriak neta noda ija ona batini no kanoda dukyo itogo iluda imwalimun ngesida isiala mikintoso minister obalasi daebe ija unosmu ache da nui nera ekara eda ija lakingesa kirono ka politics yala maso noi kwa pesemero narelo sayanga na jula kite ya una pol epote da imwalimu na peroto musomero odilo kinedesha na kinedue poloke belo sesemero la Aswam jiok otoma tutubuna Idwe bala bone be arengar no kikote ni kwangen todi bone be produkto sa Aswam nare mame bi chebore kere eni deuna anetunga na loteso Idwe loteso ra Uganda kile Aswam kareja una Aswam ni bore kere ruru nare ipera dumu betungale pera yake no pona ngoni o produkto sa Aswam Nuka TV East Martin Opolot Kokumi District.